Sasaraho dirohaki mangingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani denggani basah Sasaraho dioluki manggohi nangakaki Tunaso jadi mubah Noko di pangan rohaki Ikon rapi dua Ratu dorong marang tutorua Tuyok mata ngako hasia Haora macai ngomong Asa say hodi lampuku Nang sasaraho dirohaki sayot mahoning moki Sasaraho dingoluki manggohi nangakaki Naso jadi mubah Nangko di pangan rohaki Ikon rapi tanah dua Ratu dorok marang tutorua Tuyok mata ngako hasia Haolau macai ngomong Asa say hodi lampu Dia Lord, mau ya tiba di pasar dengan Tuhan ibadah betul ibadah betul bekas ada Tuhan berpunga yang dibagas nilai lagi ibadah di dalam apapun keringan itu berhubungan dibagas suruh kalau macam pasal tamas suruh pasal Pagkirikyo ang Tuhan. Okay na Tuhan. Uli hari ang pumiso. Ang Tuhan ang Tuhan mo. Iring-iring. Tubo-tubo ang isang Tuhan at Tuhan. Ada ukar barang mo, arat-arat ang Tuhan. Ang surya mo, ito na makasama ka. Pagkalatin ka po, ano sinasuot ko na nila ang Tuhan. Ang Tuhan ang Tuhan. Orahin. Yang disuruh terus kebubuh yang kata kamu yang dihuria yang tugas dihuria yang kita oke hari Tuhan kumasakai masa dunia kami yang doa kami yang Tuhan orang jalan yang kami yang doa berarti dia akan menjadi sesuatu yang Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup. Kasihnya bang, ya ayo masuk kita bang, bersiaran. Pandangan dulu. Mas Berenga tambah 2. Iya. Pandangan Mas. Iya, coba. Ala asido hot holong dirokana na pataruh kita joro di mata mangudurhon anak doho goro ni hudiata dinanai majalo pasu-pasu para bagason di bagasan manuguto laniak kamang kainan kapango marohado pikiratan naho pasahaton pasokot kedua duban di mata akan membuat ini punak kamang kainan tanong aktipo maning potay.
Yesus Kristus, roho goar ito di parbadia, amen, magkaniyang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di banuagidyan, hodo na mga turkon pardongan sa ripioni, di idahodo nga namiyon na masakap na yung marbagas, Saranarodo na sida mangido pasu-pasung, at tong sa itatak na sida di bagasat asin ni Roham, pasu-pasu jaramo ti manasida marhite-hite pagkahulungin, rajai manasida marhite torti parbadia, asa mamuka dalam marunong di bagasat dami pardongan sa ipiyon na siday, tangiyon matangiyang namyon, alani asidohot holong ni Roham. Amen. Hudun mahamusalun na marente mahina. Dami ni di bata na sumurong siyan sa luhut roka, ima naman ramoti ati-ate roka dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Dihita sa luhut na namarmas ni roka di manugot ni Arion, tarmobi di hamunadua, dinanay pajongjokon pardongan sa ripeo kamu. Tutup aka namay taula ikos sa jumulo mahita marparsaoran dohot kata ni bata ala kata ni bata do naboy mga lihong bogo kata ni bata do naboy patauhok kita mga tusi akan namasa na ikobolusot ta dito nga tunga ni pardalanan ni ngurutta. Alani hata ni batala hupakorhat pardongan sa libiyong muna ima na tersurat di Yosua pintu 24 ayat 15c. Sonoma didok disi alai ang buamu dohong aku jajaru ikon Jehovah do oloan nami. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ima sahakna. Amuna nakinahorongan di bagasan buah ni Tuhan ka Yesus Kristus. Pajongjong pardongan sa ripion Allah merupakan suatu pilihan dan tidak ada di situ unsur paksaan. Jadi pajongjong pardongan sa ripion merupakan suatu pilihan dan mengisi unsur paksaan. Jadi mau pajongjong pardongan sa ripion kamu di bagasan ripion lau sekaligus doi pemberian tugas dan tanggung jawab Tuhan menadua tua katiki nalentra tanggung jawab pindah kolan dari kok di pardagimon alai narunikot di molu partortio alai hilo molo tapamana itupukon di bahin si Yosua do janji manang pilihan
tusalhut bangso na ginungkuman. Jangan pilihan ini dan ada isi unsur paksaan. Isi harap na pada diri na siat adopan di debata jog ma tu at kapartutuhan di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulungan. Harap na mamilit Tuhan ini ngulungan pasti merostiro, pasti hidup di dalam kebahagiaan. Ani ido di Babilton si Joshua ku bangsa Israel. Termasuk Tuhan dua di Bagasa Gideon, Yosua memberikan pilihan apa siapa yang mau pilih. Suara ni Portibiodo nama cayu lima baik kita terlena akan keindahan dunia. Naboy pada dirita siang agopan di debata. Mana debatano nagari siolwata di konga-konga di perdalangan di Goluo. Mulai celehara nama bagit debata gabi ojaran di pardongan saripionda. Pasti hidupnya akan bahagia. Tak kuduk nagari mamora. Alay solan pardongan saripionda. Boy lugunak kevin alay dan cupang kedamaian dan cupang kasonangan di tonga-tonga ni keluarga. Alay ni dohan nga dohan sahako samar Tuhan pilihan totu ro siya roha berbagasa. Jadi mau menurut pilihan kita, nah memang kita memang benar-benar mengenal kita dia siapa yang kita pilih. Unang salah pilih, mau salah pilih boy doge kuan, kurang uli nang persoalan na di tonga-tonga ni bodoh. Ananido di dong napistar hidup ini adalah sebuah pilihan. Alani ini molo hidup ini adalah sebuah pilihan. Ikota kasmahita, lahuan Tuhan pilihan. Somon pemimpin si Joshua dimulai ibadah maksiat dirinya dan kuala asing. Jadi somon amah waman di tengah-tengah di keluarga, somon ina yang bidik di mana tengah-tengah di keluarga, mulailah dari dirimu sendiri menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Tidak memaksa orang lain. Langsung ino nanti tengah-tengah di tengah saripionda. Bukano asa boy gabi di mata. Marujahan di tonga-tonga di galupang gulmito ni ngolukta. Ino muay nani igin liturpukon kuhita. Tarlumobi di hamuna dua. Allah hidup ini selalu diperhadapkan ke berbagai persoalan, berbagai tantangan, berbagai rayuan. Naboy mapai kita lamdaus yang adupan di mata. Dan lumubili hamad di zamanon. Nga ditawarkan portijon nuay segala-galanya. Dan apa langsung menajuri kita muluman awas surat lah atau kantor pos. Mulu nang masjid manusia itu hor lah tuona. Nuay si jempe kita ngabo ngaro. Tarlumobi kapor syokta maranok di mata. Jangan mengamat pada kemudian kata tinang salku. Nah ikat janji kamu. Ano udah ketemu itu semuanya. Hira negeri itu biar kamu lebih berapa? Hira berapa? Ano udah ketemu janji ini? Jangan dong. Sudah. Ano udah ketemu janji ini? Bahkan dah dong limu.
najon di puji-pujian. Puji Hamio Tuhan sadarion didengani basa nang asini roha maras ni rohami mandok mauliate dina marpumuhami dijoromon maras ni rohami mandok mauliate dina marpumuhami dijoromon rodon ruang dison anadot boru mangidosian ho Tuhan pasu-pasu masak donasi dah pajongjong rumah tangga nabi nadomuni holong ni roha masak donasi dah pajongjong rumah tangga nabi nadomuni holong ni roha Tuhan pasatma nuan pasu-pasu mahitena bosong najong-jong dijolong Hormat Tuhan ojan di pasari peona saleleng ni ngoluna tujolong Hormat Tuhan ojan di pasari peona saleleng di ngoluna tujolong Hamu aliak kana pinaramaul di bata ditahi rohamudo nuain na marbagas alay ng tama Kristen marbagas songon na sutumad dari bata atong taningon hamu majolo hakan di bata taringo turun ni pardongan saribeon ni halat Kristen jadi dito pa di bata majol may tumiru rupana dituriato di bata lahumanok pa ibana bawa do oru-oru na sida di topa. Nung di topa di batajol may di dok ibana dang denggan sa sadabaway ujung ubain madi ibana sada oru-oru pangurupi di bana bain akutna. Alay siyan mula na ido pe di hato topa ni bawa do oru-oru na sida di bana. Alay ka di kono ni bawa do amana do inana patopoto dirina tuna ni ulina. Nagade sadadabing ko nasida na duway asa dada dua benasida tung sadadabing do aku ni do Tuhan Yesus ganun na paudakon na niolina iya so ala marmainan na palaku potsa do pangalaku do nang namapuat na sirangin atong napidalomo ni debata dan jadi sirawan ni colong Songonodo di dok debata tu bawai hamu akabawa ahorong yamu mapar di utang nabe songon Kristus na makaholongi huriai jala na mangaleho dirina humokopsa unang nguruk kamu dopak nasida
Kung maroha hamu madungan na sida, sanga bain hamu na sida songodungan panian, di hamuluan na sora suda. Dungi songono dilohakan ini bata, waka buru-buru. Dioloya kaparokua mabawa na besongon pangoloina di Tuhani, ay bawaido uluni pardibutana songon Kristus uluni huriay, ikon bottor, orman, toman. Mardongan halabongot dohot halimahot ditodi parangin di buru-burui imana arga di jolo di debata dohot di jolo di jolma atong songon akan amar parangihon kata di debata mamu sumolukon para siniroham dohot habasaro dohot haselepon niroha mamu masih pauniulia mamu dohot masia-sia saluhut riting ni roha muruk penimas panonggahiyon do pangicahyoni daw may siyan kamu alay digijang ni saluhut na imasi kahulongan maham aido rahut-rahut na sundinggan dungidami na siya di baka imamangarajay di bagasar rohamuna jala saluhut na binahin muna marhitihata manang papahenan tong may marhiti-hiti buar di Tuhan Yesus asa imana mangarajay rohamuna dohot ulaw muna atong nung nalibigyan mo kata ni dibata tarimot turut pardongan sa inyo ni na manukun maahu jumolo diho ale pangoli si Jeffrey si Majuta oro makajong-jong ko di jolo di dibata no boto sa luhut do di jolo ni doan akana pumudi son na di pangidorohando si Jojor entap pugolonon na nirigit mon gabelo nga musalipe olo makahorong ibana siyan nasa rohando mangulaho siyan nasa gugong uhut marparani ho parani na balian rapdot ibana na olo do mga juad judot hagaleon tung surah umurang paranginan jalan sa kuba pula ho manang talikonom ibana paima disirang kamatian hamusugot molo na usadaro ham mamuloy sa luhuk na ido maolo na manukun maahu do diho alay ng si Jojor Emboru Tapugolo niririt ni si Jeffrey si Majutagon gabi dungan na saripe naulo do magkasong-song ko di jolo ni debata na upoto sa luhut do di jolo ni dungan na pumudi son na di pangidorohando si Jeffrey si Majutagon gabi sinodumu oro do magkahorong ibana siyan nasa roham dohot marpangalawon at kuri mararupon ibana dohot marparangi o parangi na gania papuhala Kristiko jala na sotupa mahinunok ko manang kalikonom mo ibana paima disirang hamatian hamusugot molo na usadaro ham manguloy sa luhuk na dokma olo naposo ni debata duaw mabuan khatana tuhamu marhite-hite guar ni debata ama anak dohotod di parbadia duaw madok na pinadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma amin di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sodakot Tuhan debata magohina Tuhamu jala asi marokana midahamu di dopakot Tuhan debata magohina Tuhamu jala di pasaorhom madamena tutod di munabe amin inasaha tu para lalu niuliat tapasahato cendramata Tuhan aku guru itu sekali kita melihat pasatun ambil tunurat atau kata bisa lukna pasaro dari pas-pas untuk termulima yang berhubungan pertikianon biasa kalau masak kamu songon bos dikulihat tahu nang pipe marite nang macara pas-pas kalau masak kamu marite na posona itikyo bisa lima kulihat habe betul
Syarima tanyang ni Hurianta nang kami pe kung ni Hurianta partikian di sohon di mata Hurianta do lima buku nabadia yang berisi uhatan ni Hurianta do keti puji-pujian kami nami tu hamuna songon karakteristik kita asa saru asa pikir kamu jalan saudura kamu lalu mengguru na ini mata do mangeteu puji-pujian betul hatta marhite jaka hukumat tapi nabi begas munabi asal kia tujuan nyari keluarga na para nabi kamu saja do gabe kau menani di batani itu atau meninggal muna itu atau di keluar muna mungkin marhite salut naik sikop ni di batani marhite las doa ya kan miu doa miu gata matuna sama bahagia Tuhan muna doa kau nama miu pima gata buatan gata kita. Rumah kedua. Mari dimahika si nomor 150 ayat saya nomor urutna laos tapasahat na pilihan. Upasarkan masih dari umi Tuhan pilihan nami Tuhan. Sejauh main wakna khusus di julung. Kasupas kumain jalan ramoti. Asa uparasiat kami pilihan on. Patipuluhon harajong litonga-tonga ni Uriam do di Portibion. Buhay baruhan nami marhili di Tordip. Asa kadami kurang sedikit mi Tuhan. Asa mikir kami mandok mau lihat Tuhan. Marhili Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rasmo bahu mahita ni tangiang alia manani. Alia manani nani banwagijang. Sa pinarbadia magwarmo. Sa iyo maharajon. Sa isaw marong minukami. Nagkong nani banwagijang. Leho matuhami sa daliyo kamuluas siya pari. Sa manusanami sa kapalisanami. Bido sa iyo nga namando sa kuhani. Una mahami lugiyo ito pamujunan. Balua mahami siya pangago. Ay hono na punangalayaw. Lord Tabuko, Lord kasama sa nilililig na. Amen. Asiniro kali Tuhan ta Jesus Kristus, dohot holong siya di baka ama, dohot parsaora siya tod di parbadia ma, na magdungani hamu sa luhut na. Amen. Untuk meninggalkan kaya jauh.
maho sian han puso hot maho diha pasu-pasu sia Tuhani digarejai burhat mahom uru rapot tangi aki dina dua gabe maho rapo elaki gabe maho rapo elaki
gabi maho puru gabi maho puru gabi maho puru rapong helaki gabi maho puru gabi maho puru gabi maho puru rapong helaki. Hot maho diha tuao sararion macalo pasu-pasu sia Tuhani digarejai borhat maho boru borhat maho boru rapot tani aki siana dua gabesada hamu boru tuhe laki
Tulu hel itulah. Dok, madam. Iya, jual bayar boros itulah. Tulang, iya. Duduk kok bang. Lemon minum. Jadi itu semarwa, ayo ngono udah kata, tahu itu, kalau supe, anak-anak tuh kalau main seperti itu, sekali misalnya nak lima. Asa, budul maju kamu nak tulang di kanan muna, asa roba nami, lau mangalian. Tes lau inu muna katulang sok ni dah muna salukna raja ni ale pariban terlebih bima dia muna ulalangami akamak raja disilas ni rohana ami upatupahami do uning-uningan ni namaloi dalatta mangido asini rohani itu hatta. Jadi yang tersongong matati pacara dihita di bagasa sedario. Na perjolo tortor hasudo. Na paduahol tortor hahadoli. Si torjang opun tigalan doto pubahal. Nomor telu tortor boru bere ibebere si maduani boru. Na pabator hahadoli nami nasian urak di huta nabalimahor tortor pariban ale-ale si jule-jule arisan penguanina guru-guru SD Utabulu komite sekolah kelompok sinar muda ale-ale di Panggoni dot arisan dos roha namarono tortor tim marakuk pasaribu nasian lobo dua napa bituho tortor hula-hula nami si hobbing nasian balbatu silitonga perdede silitonga nasa si pahutar perdede nasia perlumbuan di padungu mandomu setu si tapubolon siya duluk nauli hula-hula na marhamaranggi napawaluhon pangalapan buru tapumulon nasiat semarhopa atas songoni mamang nabuhi upatu pahami acara ditikyon molo tungano nahurang buhi ta tabay tasongoni ma acara nabuhi upatu pahami dita salu nabutima jadi ditikyon masuk paita tu acara nabarjolo lima tortor hasuhuto. Jadi mana teh? Dia mau amat partai nami. Gabi. Nungari di kami nasaha suhuto. Do guru nami. Nang manot termahami amak na tua. Asa perjolo maju amang pabotoh kamu na. Udah tadi bagas sadarion tuang tanah mertua di bata pabotoh damang mah mau nate mah amak pade nami nungaju molo jadi katakas di pabotoh kamu udah tabari dari sadarion imana marnasi roha hita dumobi hami nasa suto imari nang macalo perbagason anak do permain nami satonga-tonga dihuyai opi amang pade nami tupa bodoh damang ma ulang tontong agiat akamat teraja dan songi inak tasori pada asa manulupi nauli manulupi narenggang asa nakok si putik duat manak sileak asa dia nang muli imati pareak seluhuna akamat teraja dominant tasori pada tutang kasma pabotoh damang
oleh ate mak abang pada nami. Asa marmula magabi. Di anak do paroman nami. Marmula oras titik-titik kenal. Atau mama pada nami. Asa jatuh mula-mula. Jatuh mula tersa. Baik kau macam yang dihami kodang mula-mula. Las pada muda amat matu kodak sopa-sopa. Pada nami asal lihat mah bangga biar tidak mana perorasan tutik kita yang si calon ni anak kon nami dot parlemen nami memang pada nami dihami saluhutna di bona suhut lain beda mang masuk dihami godang mangga di hati beda mang nak mulai